بەڕێز بۆڵتن ئەم کاتت باش چەندێ خۆشحاڵم کە گفتوگۆ لەگەڵ بەڕێز دەکەم بە تایبەتی لەم کاتە هەستیارەی کە دۆخێکی نوێ لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست. نوێتری گوتاریەوەم خوێندەوە زۆر گەشتبینانە سەیری داهاتووی سووریا ناکەن. بۆ پێتان وایە داهاتووی سووریا باش نابێ؟ ئەسکێف خۆشم و لەگەڵوەمە بێگومان تشتێکی باشە و ڕژیمە ئەسد کەتیە. تو گومان جوەیەکی نینە ئەف دەربەیەکە مەزنە ji بۆ ئیرانێک و bi باوەریە من مەترسیە سەرەکەیە ji بۆ ئاشتی و ئەولەهیە ڕۆژهێلاتە ناوین. هەرچەند لە سووریێ هەیەتە تەحریر ئەلشامێ لەسەر شامێ سەردەستە لێ ئەس ji هەفپەیمانên ترکیە هێژی نیگەرانم. ئەز نزانم گەلۆ هەیەتە تەحریر ئەلشام دێ ببە بەردەوامیە داعشە یان نا یان ئێدی نە کۆمەکە تەرۆریستە وەکی کو ئەو دبێژن. بنێرینە من divê em pir miqate bin beriya ku em bi dilsafî baweriyê bi bangeşeyên wan bikin ku dev ji terorê berdane. Lê ne tenê heyeta Tehrîr el-Şam pirsgirêk e. Beşdariya Tirkiyê bi hebûneka berçav li Idlib û Bakur Rojavayê Sûriyê pirsgirêkeka mezin e. Em nizanin hevkariya wan li gel heyeta Tehrîr el-Şam çawa bû ji bo hewildana rûxandina Esed. Lê ez guman dikim ku dibe ku pir bûye. Her wiha em dizanin ku berê li Bakur Rojhilatê Sûriyê li dijî Menbecê dest bi tevgerê kirine ku li hevkirinek hate kirin ku hêzên parastina Sûriyê vekişin. Lê Tirkiye wekî ku em ji dîrokê dizanin armanca wê dagirkirina piraniya Bakurê Sûriyê ye. Bi dirêjahiya sînorê xwe yê başûr metirsiyeka mezin datîne ser hêzên Sûriya Demokratîk. Hêzên Kurdî li wê herêmê û dibe ku gefan li Amerîkiyan jî bixwe. Ji bilî wan niştecihên xristyan û durzî jî li Sûriyeyê hene. Eger heyeta Tehrîr el-Şam hêjî fena Daişê komeka terorîst ئاتوندرە و بە وێ چاخێ مەترسیەکە مەزنە ji بۆ gelek xelkê li nav Sûriyê. باشە بە دیاریکراوی خۆشت باسی کوردت کرد. پێگەی کورد لە سووریای نوێ چۆن دەبینی؟ پێ دوایە هەرێمی کوردستانی سووریا دروست بێ لەگەڵ ئەم هەموو ئاڵانگاریکە هەیە؟ ئەرێ ئەس هێویدارم وسابە ئەس divêm jarêde rastî heman tiştî hatim digera yekem a serokatiya Trump de dema ku Erdogan hewl da Trump qayîl bike ku hêzên Amerîkî vekişîne. Berovajî wê digot ew dê li Bakur Rojhilatê Sûriyê pirsgirêka terorê çareser bike. Lê mebesta wî ew bû ku hincetekê bigire dest da ku hêzên leşkerî yên Tirkiyê herin ser Kurdan û hêzên Sûriya Demokratîk. Mekarî li ber vêyekê rawestin. Vêga jî nêzî 900 Amerîkî li wê herêmê hene. Lê cuda ji wêyekê ke heyeta Tehrîr el-Şam çi dike bi dîtina min Kurd di metirsiyê de ne ji ber hatina leşkerî ya Tirkiyê bo ser sînor. Pirsgirêkeka me ya din jî heye. Ew jî girtiyên Daişê ne ku erkê hêzên Kurdî yê çavdêriya wan di kampanyaya li dijî Daişê de hebû. Ev pir metirsîdar e. Em dizanin ku dewletên yekbûyî van demên dawî êrişî ser cihên Daişê li Bakur Rojhilatê Sûriyeyê kiriye. Nexasim embarên çek û teqemeniyên wan. Lewra guman û metirsiyên pir hene. Ez hêvîdarim dema serok Trump vegere were qayîlkirin ku wekî berê hêzên Amerîkayê venekişîne û hevpeymanên xwe yên Kurd dibin metirsiya Tirkiyê yan heteşê de tenê nehêle. باشە باسی هەڵوێستی ترامپت کرد بەڕێز بۆڵتن. جەنابتان لە کتێبی The Room Where It Happened ڕەخنە لە ترامپ دەگرن بە خیانەتکردن لە کورد تۆمەتباری دەکەن لە بەرامبەرەوەی کە سەربازانی ئەمریکایی لە هەندێک شوێن کشانەوە کە دواتر کەوتنە بەرشاڵاوی تورکیا و گروپە چەکدارەکانی نزیکی. پێ دوایە ترامپ لەم ئیدارە نوێیە کە جارێکی دیکە دێتەوە سەردەسەڵات هەمان کار دووبارە بکاتەوە؟ Ez pir nîgeranim di dawiyê de mekarî bû wî qayîl bikin ku venekişe. Lê pir nêzik bû. Eger neçûba binkeya Esed li Iraqê di şeva Krîsmesê de û goh nedaba Amerîkiyên di nav binkeyê de ka çiqas giring e em hêz û şêwermendên xwe li Bakur Rojhilatê Sûriyê bihêlin dibe ku vekişiya be. Lewra ez nîgeranim eger şêwra rast pê neyê dayîn
دبەک و vê projeyê bicehbîne. Loma bi dîtina min pir giring e dostên Kurdistanê li dewletên Yekbûyî piştrast bin ku şêwirmendên paşerojeyên Trump bizanin çima ev herêm ji aliyê stratîjîk ve hem ji bo Kurdan û her wiha ji bo Amerîkayê jî pir giring e. بەڕێز بڵتن هاچەنە نامەوێت لە بابەتە سەرەکیەکە دوورکەمەوە بەڵام ئەمەش بەشێکە لە بابەتەکە ئەم ڕاوێژکار و وەزیرانەی کە لە کابینەی نوێ ترامپ پێشنیازی کردوون پۆستیان دەبێ چۆنیان دەخوێنی و پێ دوایە ڕاوێژی چۆن دەدەن بە دۆناڵد ترامپ لە ئیدارەی نوێی ئەمریکا ئەرێ باوەریە من بتەڤاهی مارکۆ ڕۆبیۆ هەیە ئەو سەناتۆرێک و وەکی وەزیرێ دەرڤە هاتیە دەستنیشانکردن باوەریە من بە میکای والتز ئەندامێک کۆنگرێسێژی هەیە و وەکی شێورمەندێ ئەولەهیە نیشتیمانی هاتیە دەستنیشانکردن لێ ئەس ژهن ژێندن دلگرانم وەک تولسی گەبار و وەکی ڕێڤەبەرە زانیاریە نیشتیمانی هاتیە دەستنیشانکردن و هێوی دکم نەگهێژەوێ پێگەهێ وێ دە ساڵا 2017 سەردانە ئەسد کرد و پشتی وێ گوت و سووریا نەگەفەکە ڕاستەڕاستە لەسەر دەولەتێن یەکبوویەن ئەمریکایە و بێگومان گەفەکە مەزن بوو ji bo gelek ji hevpeymanên me her wiha wê axaftinên baş li ser Rûsyayê kir û rexneyên tud li dewletên yekbûyî û Ukraynayê girt ez pir nîgeranim ji wêyekê ku nêrînên wê dê bi çi aliyê de herin nêrînên wê pir tundrewin û pir ji yên wan şêwirmendan dûrin ku divê li dora Trump bin ji bo kesên ku dixwazin aramiya biçûk a niha ya Bakur Rojhilatê Sûriyê were parastin ev demdemeka giring e ji bo peywendîkirina bi endamên Kongresa Dewletên Yekbûyî û her wiha bi Senator Rubio Kongresman Waltz re da ku ji wan re bibêjin çima parastina tiştê niha di berjewendiya Amerîkayê de ya giring e pêwîst e em piştgiriya hevpeymanên me yên Kurd bikin ku di têkbirina Daişê de alîkar bûn کەواتە بەڕێز بڵتن با من ئەوە بپرسم لەگەڵ ئەم تێبینیانەی کە لەسەر ئەو خەڵکانە هەتەکە لە ئیدارەی نوێی دۆناڵد ترامپ دەست بەکار دەبن پێ دوای ئەمریکا تاکوێ بتوانێت پشتیوانی لە دۆزی کورد بکە پشتیوانی لە کورد بکە لە ڕۆژاوای کوردستان بنێرە بدیتنا من بەرژەوەندیە ئەمریکا لەور هەروەی بووی ڕەنگی بمینە و ji demeka dirêjve di dema peymana nehiştina Daişê de hebû ew jî dilniyabûne ji wêyekê ku Daиш piştî wê têkçûna ku pêgihişt dûbare xwerêk naxe û venagere hêjî hejmareka mezin a çekdarên Daişê heye dilniyabûna ji wêyekê ku êdî te erdek di destê wan de namîne û xîlafeta wan nemaye lê tiştê ku têkiliya wê bi hetê şêre heye ku niha li ser Şamê û tiştê ji hêza leşkerî ya hikûmeta Esed maye serdest e dikare metirsiyeka pir mezintir çêbike dibe ku gefan li Urdinê bixwe yan İsraîlê li bilindahiyên Colanê hevahingiyê li gel Tirkiyê li Bakur Rojhilatê Sûriyê û li dirêjahiya Sînor bike lê başiya wê duwêyekê de ye ku bidîtina min dibe ku hêzên Îran û Rûsyayê bi tevahî ji meydanê dûr bikevin lê ev nayê wê wateyê ku rewş bûye rewşeka aram lê heta gafa Daişê hebe û egera wêyekê hebe ku hete şê hêjî heman navaroka Daişê di hundirê wê de be mafên Kurdan di metirsiyê de ne lewra divê Amerîka li wir bimîne باشە بە دیاریکراوی باسی تورکیا بکەین ئەمریکا چۆن دەتوانێت هەژمۆنی خۆی بەسەر تورکیا بەکاربێنێ بۆی لە سووریای نوێ مافەسیاسەکانی کورد پارێزراو بوون بە دیاریکراوی جەنابەت دەزانێت چەند ڕۆژی ڕابردوو دۆناڵد ترامپ لە گوتارێکدا پەسنی ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆکۆماری تورکیای کرد ez dilgiranım mebesta min ew e Erdogan di dema borî de Trump xapand bi xweşbextî şêwirmendên Trump li Washingtonê karîn wî neçar bikin ku tiştekî cuda bike lê bi baweriya min heke Erdogan di paşerojê de li gel Trump biaxive heman tiştî dûbare dike ku di 2018 û 2019 de got ku ew jî ev e ez dilniyayiya ewlehiya Bakurê Sûriyayê dikim hûn dikarin hêzê xwe vekişînin ez dilniya dibim ku her tişt dê baş be lê ev ji nêrîna Tirkan veye ne ji nêrîna Amerîka yan Kurdan aniyên din ên nav Sûriyê ev bi sûde em bizanin bo nimûne Heyeta Tehrîr el Şam çiqas dikare serbixwe ji Tirkiyê kar bike eger bin destên Tirkiyeyê bin ev tiştekî din e eger bixwazin ji Tirkiyê cuda bin û bi tevahiya Sûriyeyê bin ev jî tiştekî din e ev zanyariyeka giring e li vir ez bawer dikim li ba me nîne lê dikare cudahiyeka mezin biafirîne باشە
بەڕێز بڵتن جەنابەت شارەزایەکی باشتر لە سیاسەتی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستەیەوە لەماوەی ڕابردوو تەواو ئاگاداری دۆخی کورد بووی. لەمەوێت لە جەناب بپرسم کورد دەبێت چی بکە تاوەکو لە حکوومەتی داهاتووی سووریا خاوەن دەنگ و نوێنەرایەتی بێ؟ بدیتنا من ئەفر گرینگە چمکی تشتێت تەنەیەک و لە سووریە هەموو ئالیان ڕازی دکە و دبە سەدەمە ئارامیە تشتێک و ئەم نزانن ئەوە کە هەتەشێ بجددی دخوازە حکوومەتێکی لە سووریای ئاوا بکە و نونەرتیا پێکهاتەیە نیشتەجهێن وێ بکە یان نا بەشەکە گرنگ ئاوەیەکێژی ئەوەکو divê ئەو حکوومەت bi tevahî ji Tirkiye serbixwe be û divê para dadmend ji Kurdan re were dayîn da ku bikaribin piştrast bin ku hikûmet berjewendiyên wan jî wekî xelkê din diparêze. Serkirdeyên hetaşê niha tiştên baş dibêjin. Lêgelo rast dibêjin ez halê hazir nikarim bibêjim wisa ne. Lê bi dîtina min Kurdên Sûriyê dibe ku di çêtirîn pêgehê de bin ku alîkariya me bikin da ku em tê bigihêjin ku niha ev koma hetaşê di çi nêrînê de ye û çi dixwaze. Eger em bikarin vêyekê bizanin û nirxandinekê bikin da ku em bizanin bawerpêkirîne dema dibêjin dev ji terorê berdana wekî ku ew dibêjin yan na. Ti zanyariyên min nînin ku piştgiriya vêyekê bikin. Lê eger em bikarin têgeştineka kûr ji armancên wan re peyda bikin, ev dê rênimayiya wêyekê bike ka Kurdên Sûriyeyê çi bikin. Her wisa wêyekê jî ka dewletên Yekbûyên Amerîkayê çi bike. باشە بەڕێز بڵتن بە ئەگەرەکانیش لەبەر چاو بگرین لە ئەگەری هەڵۆشانەوەی هەسەدە و کۆنتترۆلکردنی ناوچەی پێگەی هێزەکانی ئەمریکا لە ڕۆژهەڵات و باکووری ڕۆژهەڵاتی سووریا ئەمریکا دەتوانێت هاو بەشێکی وەکو هەسەدە بدۆزێتەوە؟ نا ez bawer nakim eger hêzên Sûriya Demokratîk têk biçin wisa dixuya artêşa niştimaniya Sûriyê ku ji aliyê Tirkiyê ve tê piştgirîkirin dê mezintirîn serkeftiya vê pêvajoyê be. Ev jî bi tevahî sepandina dagirkeriya Tirkiyê li bakur rojhilatê Sûriyê piştrast dike. Tewra dibe ku serdestiya wê li ser wê herêmê beşî. Di rewşeka din de eger Daeş dubare serî hilde bêyî hêzên Sûriya Demokratîk ez nizanim çî din dê berdest be. Iraq niha di rewşeka pir cudadeye li gorî 10 salan beriya destpêkirina kampanyaya li dijî xilafeta Daişê. Kurd divê hemû demê de çalaktirîn û dilsoztirîn hêz bûn. Lewra dîtina wêyekê ka Kurd tenê bên hêlan an têk biçin bi baweriya min dê karesatek be ji bo aramiya Sûriyê ji bo Kurdan û ji bo Amerîkayê. باشە بە فراوانتر سەیری وێنەکەش بکەین ینی لایەنێکی دیکەی وێنەکە سیرکەین لە دوای لاوازبوونی حەزبوڵای لوبنانی و حەماس و ڕوخانی بەشار ئەسەد پشتیوانی لە لاوازکردنی زیاتری بەرەی ئێران و هاوپەیمانەکەی دەکەی جەنابەت؟ بڕاستی ئەس هێویدارم وسا بە مەبەستا من ئەوە هەستا من وسایە دیرۆک لە ڕۆژهێلاتە ناوین پر بلەز دلڤە مەدۆه دیت کو ئەمریکا عێریشی سەر ئارمانجەکە حوسیان li Senaya paytexta Yemenê kir. Piştî wê jî êrişên İsraîlê dest pê kirin. Hûsî yek ji wan aliyên terorîstin ên ser bi Îranê ve ku divê têk herin. Bi dîtina min Îran di rewşeka pir qels de ye. Tiştekî erênî ku ez dikarim derbarê Heyeta Tehrîr el Şamê de bibêjim, ئەوە ku diyar e biryar dana rêya veguhastina Îranê ji Iraqê bo Sûriyeyê û paşê bo Hizbullahê bigirin ku dê derbeyeka din be ji bo Hizbullahê di wergirtina çek û teqemeniyan de biriya bejahiyê. Her wisa raporên medyayî yên berfireh hene li navçeyê û rojavayê ku behsa nakokî û şermezarkirinan dikin di nav Îranê de li ser ji destdana Esed ku vêga bûye nîgeraniyeka giştî. Artêşa Pazdaran, General Artêşa Asayî hemû nelhevin. Li ser hemûyan jî ev gotûbêj di nav xelkê Îranê bi xwe de belav bûye ku ew vê pirsê dikin. Çima hikûmetê bi dirêjahiya dehan salan dehan milyar dolar ji bo avakirina wan komên terorîst xerç kiriye lê niha ti tiş destê wan nayê. Ev di demekê de ye ku ev pere ji bo xelkê Îranê bixwe nehatiye xerçkirin. Bi dîtina min di vê rewşê de têkçûnên Îranê li Sûriye û Libnan û Xeza û cihên din zexteka herî mezin xistine ser rejîma wê. Dema li jor zext çê dibe, dema ku dikare serkirdayetî parçe parçe bibe û li dijî hev raweste wê demê şiyana guherînê di nav xelkê bêçek de zêdetir dibe. Wekî her kes dizane
ڕێبەرێ بلند ئیرانێ تەمەنێوی 85 ساڵە تەندروستیاویژی نەباشە پلانەکە زەلالژیش بۆ دەوزگرێوی نینە ئەف قۆناغەکە دن ئالاوازیە مەزنە ji بۆ vê rejîmê lewra bi dîtina min divê em hemû hewl bidin ku Sûdê ji vê rewşê wergirin ji ber ku te aştî û aramiyeka mayînde li wê navçeyê nabe heta Ayetullah di desthilatê de bin. باشە لە دوای سووریا پێشبینی دەکەی ئیسرائیل ڕێکاری سەربازی دژی گروپە چەکدارەکانی لایەنگری ئێران لە عێراق بگرێتە بەر بنێرینا من ئەف گونجاوە بێگومان هێزên leşkerî û karmendên medeniyên Amerîkayê li Iraqê ڕوبرووی êrîşên pir ên milîsên şîe bûne ku ji aliyê Îranê ve hatine rêkxistin û pere bi wan hatine dayîn. Bi dîtina min diva bû dewletên Yekbûyî di sala borî de piştî heftê cotmehê zêdetir li ser van milîsên li Iraqê kar bikira. Li gorî min pirsa sereke ew e ka gelo İsraîl dê êrîşî ser bernameya atomî ya Îranê bike dema ku hikûmeta Biden di meha bê de bidawî bê û hikûmeta Trump dest pê bike. Ez piştgiriya vêyekê dikim. Bi baweriya min eger ev yek biqewme dê bibe sedema zexteka din li ser rejîma Tehranê. Ez dubare dikim. Ew xelkê Îranê niha ji desthilatdarên xwe re dibêjin û ew hemû pere di bernameya atomî de vala xerc kirin. Ev jî belgeyeke ku divê hikûmeta niha û Ayetullah biçin. باشە زۆر بە کورتی ئەگەر وەڵام بدەیتەوە بەڕێز بۆڵتن بە دوای پرسیارەمەوە بێگەر جارێکی دیکە بەڕێستان وەکو ڕاوێژکاری یاسایشی نیشتیمانی ترامپ دەست بەکار ببیەوە چه ئامۆژگارێکی دۆناڵد ترامپ دەکەی پێیوەست بە کورد لە سووریا و ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بەگشتی Digera yekem a desthilata xwe de karên mezin kirin ji bo ku xîlafeta Daişê ji nav bibe. Ez dixwazim bibêjim Kurd girîngtirîn alîkar bûn ji bo serkeftina Trump di vê rêyê de. Loma heka Trump Kurdan tenê bihêle wê hingê navûdengê wî ji nav diçe. Ev çêtirîn rêya ji bo ku bala Trump bêkişandin. بەڕێز جۆن بۆڵتن ڕایشکاری پێشووی یاسایشی نیشتیمانی ئەمریکا خۆشحاڵ بووم کە لەگەڵم بووی سوپاس بۆ ئەم گفتوگۆی سپاس بۆ vê derfetê. زۆر سپاس.